Kia ora. This is the next step up from the first video. As I said, you're not expected to become fluent. We just encourage you to give it a go, no matter who you are or where you're from. Let's look at some place names where Ngāi Tahu Tourism operates. Aotearoa. 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 Te ika a Māui. Te ika a Māui. Te ika a Māui. Rotorua. 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 Taupō. 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 Te Waipounamu. Te Waipounamu. Te Waipounamu. O tau tahi. O tau tahi. O tau tahi. Te Taipoutini. Te Taipoutini. Te Taipoutini. Ka roimata o hine hukatere. Ka roimata o hine hukatere. Ka roimata o hine hukatere. Tāhuna. 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 Whakatipu. 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 Kimi ākau. Kimi ākau. Kimi ākau. Te whakataka kārehu a tamatea. Te whakataka kārehu a tamatea. Te whakataka kārehu a tamatea. Ka pai. I'll leave you with a summary of the words and phrases we've learned. If you want to continue your journey in the Māori language, check out KMK.